Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo iti sabali manen nga istorya, ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Nagkasa nga panunutan, nagpas nga ay, pimusay ti anak ta. Ngem sana naman sino ti nakasikugking kuan. Ay, wan nga rod lakay. Pulos ngawan nasasaunan sino ti ama, timpas ngay na. Uray ni Vanessa akabsat na. Di naman lang na ibagbagamot iti kabsat na. Huwag nga rod. Maawatan kumamad kat kuma. Anya nga rod no iso tigasat na kin linoko dalaan. Ay, saan ko nga mo, no apayakas dya, tigasat ti anak na. Kat nasingpat day di hunilya. Punot ako nam, gambala, anya nga rod. Awatin tayon, tinagbali, nagasat na. Kat anya nga rod, ni Vanessa akabsat na dati kaslapan na kain na, di anak na. Wen, ket ay, masyanak matking kwan ha, bakit? Ti may sa pampanunutik madan. Ibagbaga na ka anak na. Nangro na ka nagiti saan na makaambo nga anak na di kabsat na. Ay, sino pa nga rod itati agaram ngay kan kwa na? Ibaga na latta kumaate, pudno ta iso. Hangam sa bagay mayat makiti day ta. Makita no talaga na pudno kan kwa na ti lalaking agaram. No maaklon na ti kasasaan na nga oray parbulaan. Nagsapa kamot nga na nagriing baby. Alala, maturog ka pa'y kuma. Ta isimpak pa'y dagiti alika magkasumrik iti trabaho, okay? Ala, nan kan? Tasangit ka mo, tasangit. Ay, amangan no mabisin ni baby. Aguray ka man. Taala, tigatas na. Bagbanggag ko ti sangit ni baby. Nagsapa man na nakareay. So ari mo arak matan ay ti kwarto mi kan tatang mo. Iso nga rod nanang, mabisin sa. Iso nga inikak iti gatas na. Nikat nagsardang matan. Ala, ihitad mon kanyak ta siyak matlang ti mangkita tagrubwat ka. Ta mga do isupay ti pakaladaw am. Sige man nga rod nanang. Di bale ta makaturturog sa manan. Mabisin sa laeng. Ay, piman mo't na ito'y nga apo ko kaya. Saan man la nakaraman iti gatas manipod iti inana. Iso nga rod nanang. San man na dahil ti panunutan tayo itanang. Insimpa kong tindayon na apang ipaidaan nyo kan ni baby. Uy, friend! Nagdakal matay tayo bags mon? Saan kan sa mo tinamat madurog? Madlaway dakkel? Katwan. Kaslapay kat bimakit talangamon. Kat agpada talang at 21 titawan na. Ay, grabe kamot girl. Bimakit na talaga? Saan mat akas taunay? Siyempre, madlaw tinagbaliwan tilangam. Kaputa. Kasla ka na yun ka anapuyat. Kasano, kat kanayon nak ngamin ang mapuyat kadag ito'y napalabas nga aldaw. Nang runata, manupay laang abulan, ti kaanak ka. Kasi mo ti kaanakam niya. Imbag taadda ka, kan dagiti dadakkel mo. Wen nga rod, Chris. Nasakit man nga aklunan ti panakapungkaw ni Manang. Ang nangibati mo't iti pakalaglag ipanmikan ko na. Saan nyo ka di anaamuan no asino ti amana? Saan nga rod, friend? Awan mo't na ipagbaga ni Manang, ididamdamagan dagiti dadakkel ko. Anak,
Ado ti trabaho mi nanang mo ijay taltalon no Sabado. So asikapay lang ti mga awer ken Junel. Ay, kasjay ka di, tatang. Adda ko ma-outing mi ngam agpakada aklaangan iti boss mi asana ka makasurot. Ay, pasensya ka na anak ko at ado ti ba nagasan mo amaramid. Nga po iti kaanakam. Nga mawan mo't sabali anam namaan no di si kalaang. Maawatak, tatang. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Iso aginatang kun ti agas ngin reseta ti doktor yun. San mo pa'y kumaginatang? Mayat pa'y lang matiriknak. Ang mga nawa ti mabati di ta sweldo manak ka. Sana mabalin, tatang. Taamangan no kumaro ta marikrik na yun. Nuliwayan nyo at umarandag iti agas yo. Si kangaminan ti kumatgatang iti gatas kan kasapulan ti kanakam. Sa may nayon pa'y ti agas ko. Di pa'y ka nagdagsanan na bagbaklaya manak ka. Tang, tinapatag. Agpada kayo anasalun at ken ni baby. Awan serbi na nga daag pa'y sumaurnong ko ngam agsakit kayo met. Ay, masyanak launay king kaanak ko. Nyang ay, awan mo't maramidan mita na kurapay tayo laang. Paglaangan, taman nakaawat mo, kung nasingpot ti anak talakay. Ngun nga rod. Naisakripisyon ti masakbayan na gapu iti kaanakan na. Ken kadata, adadakkel na. Iswami na yun. Sa anak mo't unay na makatrabaho ijay talon. Ay, alakot agan anos na pailaang Kan agan anos mo't Naimbag tulaangan no naan anay ti panagimbag mo. Uray kaya't namot tagpalpaliwa piman kanagina na ayawanan na. Awan mabalin taan niya nga road. Kasyay mo tinagbanagan dahi di kapsat na. Ay, nga rod man. Ti pagdandanagak lang. Kasano no awan nagaram kan ko anan. Ay, masapul mo't angad na kumabukod na a pamilya. Ay, husto ka. Agpadatan, anataangan. Kasanun tulangin tibiyag na no awantan. Adamot kit di ati kaanakan da. Ngay isuntun ati agbalin asanggir na no kas pangarigan. Kayat mo asawan, saan ka makaumay no Sabado ija outing tayo, friend? When friend, ala, pasensya kan, ta sa anak ama ka umay, Uy, excited akpay mo't amapan. Takunada nga adda ka no agapu iti daduma a branch. Ang mga no, amutan ti Prince Charming ta. Sika talaga. Kunaklakit din no maragsakan ka akadwadak. Angim, lalaki mo't gayam ti gagaram ijay. Karaman na mo tin aday jay, friend. Amangan ngay no, aday jay agpayso ti makatakunay-nay ko. Ay na, imbagpay ken ka. Taada panawin mo amang panunot iti kastabanag. Angam siya, ti kaanakak ken dadakkel ko ti priority ita. Nagrigat mo't ngamin ti kasasaad mo. Awanan ti dumam ka dagiti nasapa, nagbalin a single mom. Ay, kasta talaga, friend. Imbag taada dagiti dadakkel ko. Angam nataengan damutin. Kat saan ko maanasken a marigrigatan da ita. Kasla naunag ti panagangas yo. Kasla langayo ti kanayon anabannog. Saan ko man nga mo, anak? Abangan no jay pan nakabannog ko, hindi nagkapas kami.
Ala, saan yung mutlaang ka di aliw-liwayan na tumaran ti agas yo? Saan mo't? Gagangay na lang siguro at lumakay mo da town. Nanang, ipanyo ipa-check up ni tatang inton bigat. Ay, nasanan. Isupay agastos mo. Ag tumaraklatan iti agas kad uminuma kiti ado. Ay iso ko mati ibagak. Tamadan aga nakbut lang. Iti panaguyuyok ni tatang mo. Ay. Anak ko. Numapan kami. Awan mo't mga awir kin ni Junel. Saan yun apakadanagan, nanang? Tadakkel ken makaawat mo tin iti sao ni Jonel. Isurot ko lang nga ni opisina mi. Ah, Sana bale, ta italaang mo't ngal daw. Ken saan mo't anaalikutag? Ay saan nga taan nakababa ay ni opisina yaw. Ang maganda isuntukit di mo ti pakaungong tam. Nasingpet ti boss mi, nanang. Sigurado ang maawatan dati kasasahad ko. Tinapatag, maipa-check up yun ni tatang. sa dino tayan di apom bakag. Adda, ayan dagiti tarakan tayo akal day. Ay, kay ayo na launa ya bambantayan dagiti kaldeng. Uon. Kat kayat na, isupay ti mangyapon na numabalbalin. Nasingpot nga ubing tapo ko ta. Ay, pudnot ako na. Kansan lang nga nasingpot bakit? Di mo mabigbeg ay makita ya. Karpro pa kitubingak, nataer. Imala kanyak alulo na imbaglangan tasan na mapanuinuyan, no at Davidot na niya. Gay taman imala na kang Ay, siyempre apo ko niya. Nadungo ni Vanessa nga mistrikta laang kan ko ana. No agbidot ni Jonel, anawaan na kan ungtan na. Narigat mo't ngamin. No amo lang aroden amadi kat panuinuyam. Kita man ni Kirby nga po ko na di tabang. Kunamkat dagiti daduma. Amo dalang arudan abidot jar aramidon ti ubing, katawaan da pay laang. Ay, isupay ah. Dumaklapilyo ti ubing no kasjay. Ala, saan adakas ti panagbaot iti ubeng? No lakit di panangisuro, kan mapili mo't ipang bautan iti pasot ti bagina. Hello, Christy. Hello, Vanessa. Glenn? Wen, sak na ron. Imbag man ta simbangpat kan. Itay pala ang agreklamo ni Vanessa, mangururay kan ka. Pasensya ka yun. Naimasan mat nga mintay kasinsin ko ang nilobi minti nakisarasarita. Ay, wen gaya. Pasarabo ka ta kayo. Ay na, agyaman kami Glenn. Saan mo't akasapulan ko man? Oh, Vanessa. Di ka matagtagari. Nakiktot kan samat ang nakakita kanya. Mingmingan dakmatlatan. Diyak nga min ninamnama asi kagayam ti kasin narak mi. Sipod napan kayo iti Australia. Italaing agbakasyon ka. Saan nga min akayat nga ibagakin ka ni Glenn? Isuasaan ko pa ilang nga imbaga. Tama nga no saan mo akayat ti makisin narak. At daki na sinarak day ti gayem na kunam bakay. Ay, wan ka no. Kuna na mabiit lang. Lalaki nga ta. Ay, amok pa yan. Ay, di kad kumaagar iti anak ta. Tapno makiasawan no kayat nalagid day. Ay na, kaslaya abog mura unay mo ti anak mo ang makiasawan. Kanya nga rod, saan nga mo ubing? Ay, inuuan niya nga ron mo tigasat na di iso. Ken kasla maamak sa mo ta makinobyo si ka. Takas ta ti bagas ti sa una, hindi kinasaritak. May papaniti day ta abanag. Adan sa amot phobia, uno pa nagbutang nan, gapo iti napasamak iti day di kapsak na. Ay, sa bagay, mabalin na kasta. Ken kunara kanyak, ipamay sana lang ti amin a panawin na ken ni Jonel akaanakan na. At total, bali anak na mutin. Isupay kit din ate amo ti tao, ken amo ni Jonel.
Agyamanak, tayo manugot ka makipagkita kanyak. Saan tangaminan ang nakapagsarita idiin tulod ka. Takas lamat nga minagap-apura ka. Wen, taur-urayan dak ngamin iti anak ko. Iso ka diti anak ni manang mo? Naistorya ngamin kanyak ni Kristikat. Wen, iso, imbilang kun nga anak ko. Iso ti amo dagiti sana makaamamo kanyak, nga agpapan ka dagiti agaram kanyak. Kasta ka di. Nagasat nga radyo ubing tan nasingpet ka. Pagkunam ko ma. Talaga mat na nasingpet ka. Manipod pa ilang idi. Kastamat tan nagiti dadakkel mo. Wen gayam, kumustan da angkel kan anti? Si ti apo, nakaradkad damot latta. Sumarong karak tuman iya balayo. Ken pambarak mo tan amang kita iya ubing. Sika angam di mo ko mamasasauken ko na no asino at talaga ti mami na. Okay. Promise. Don't worry. Amom, uray pa'y bilang anak mo kas pangarigan iti kinabalasang awan anyaman na kanyak. Anya ti kayat mo asawen? Uray asino ka pa'y. Ayatan kalata. Anya? Friend, kaslamat law ko akanawin nakamutan asuko na ni Glenn diti opisina. Ay, mababainak nga roden, friend. Ang awan maaramida ko no addan dita sango ti opisina. Ang mga no agar-aram manan kan ka, sa bagay, awan matdakas na. Kunada nga rod, love is sweeter the second time around. Anyamot day tang ibagbagam. Amumet, saan ko pailaang amasango dagita ita? Ay, saan ta paya makapaspasyaran adudo ata? Gaputa adu ti pa ka kumikumak. Ay na, friend, agar-aram pailaang ti ko na. Saan namot akait asawan, nga no agaram kat agasawa kayo matan? Uray pay, friend. Kasano no awisan nak nga ag-date kami, when no agpasyar. Anya nga iti bagak? Ay, saan ko man lang nga maikan iti oras? Natiliw ka mo't lang iti bukod mo, bibig. Agpay sungarod nga agar-aram kan ka. Owen, friend, ang imbagak nga awanan day iti panunot ko. Gapuken ni Junel nga anak ko. Imbagak asan ta alapdan no mapanunot na ti makirelasyon when no makiasawa. Imbagak pa'y aday ta ti kalkali kaguman ta kuma. Kahit anyamot ti kunana. Kayat na. Ngem ni Junel ti pampanunutan na. Kasano kanon, no sa nakaya ti pakirelasyonan na akadwadan to ni Junel. Anya. San na kanwa kayat maya dayo ti ubing kingkwana. Kang runaan na, saan na akayat aninto Junel ti sanda pagkinaawatan no bilang. Taan niya kumatirason, adi kayat ti lalaki. Siyempre, tiya muna nga rod kat anak ni Vanessa iti kinabalasang. Kata siyempre, kayat na amadaan da iti bukod nga anak. No kasta ti lalaki, saan nga rod anapudno nga agayat? Ngem kunak kengkwana. Ibaga na ti pudno kini Glenn nga anak day di manang na. Asa na pudno nga anak na iti kinabalasang. Ni Apay, saan na nga taaya nga imbaga ni Glenn? Owen, Glenn, aklo na konti panagayat mo. Agyamanang, sakti karagsakan a lalaki ita. Ay ayatan ka unay, Vanessa. Ay ayatan ka mat, Glenn. Ang kasano gayam, di mo't agsubli ka pa iji Australia ako nam? Pudno dayta. Agsubliak, tapno simpak dagiti obligasyon na napanawak ijay. Kaya't nasawan,
Ag long distance relation ta. Saan? Apaman amalpas ko dagiti kasapulan nga ilepas ko. Agsubdiak adagos. Iso adi ka madanagan. Nasayat nga rod no kasta. Kasla tsak kayatan ti maya dayuken ka. Uray siyak, Vanessa. Nakasarita ko ni Mama. Siya akong timang imaton kadagiti negosyo mi dito eh. Iso at dito ako ni agnaad. Agpaiso? Uwen. Takayat ko. Kanayon kayo ang makaden na kini Jonel. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag. Ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.